pukovnik ove države i govorili smo telefonom. Razgovor je bio vrlo oštar. Nismo se mogli sporazumjeti. Ne treba tuđa pamet, ali nam treba tuđa fizička pomoć. Oni su došli, mi ćemo njih večeras kad se povlače, to nezakonito, ali nećemo, ne te bijeli barak, ja ću ih klatiti, god budemo ga pijeti. Sigurno, to je sigurno. Raspodijelite se koji ste naoružani na jednu stranu, ne naoružani na drugu stranu. Jedna od najelitnijih specijalnih jedinica u Krajini, a posebno na Baniji, je jedinica Šiltova, Šiltovi specijalci. Naši odnosi sa Jugoslavenskom narodnom armijom su u dobrim odnosima, oni nas daju nam municiju, daju nam zolje. Svim artiljercima, tenkistima, najveći ratni trofej predstavljao je izravni pogodak u zvonik katoličke crkve. Koga to šalje Kol ako nema nikoga ovdje i Gemser i Amerika i Evropa da sudi Jugoslaviji i srpskome narodu u Srbiji i u njegovim krajinama? Ovo je taj mirotvorac koji miri Srbe i Hrvate, te vjekovne neprijatelje. Jugoslavije mora biti, mi ćemo postaviti granicu tamo gdje naši ljudi kažu. Evo i haubice počeo tući od ozgode, sad po bolnici. Jer drugčije ne možemo. I zato zamoljavam svu gospodu iz međunarodnih zajednica, posebno iz Međunarodnog Crvenog krsta i svu gospodu novinare, da nas puste da radimo svoj posao. Četnici Steve Borojevića koristili su zgradu pravoslavne crkve za sve vrste vojne obuke. Tijekom vremena na pravoslavnoj crkvi, a zbog četničkog divljanja, nastala su teška oštećenja, zbog kojih se danas u medijima optužuju pripadnici Hrvatske vojske. U neposrednoj blizini ove četničke baze do sada su pronađene 3 masovne grobnice. Vjernoj vojsci svojoj koja ovu zastavu nosi u nju gleda, milostivo da smjelost, silu i snagu da bi satrla i uništila silu neprijatelja naših, Gospodu se pomolimo. U ovom napadu vojska učestvuje sa 2 pontona, ovdje će da bace pontone i pontonske mostove i oni će da pređu tenkovima i da produže dalje. Vojska je obećala da će da gađa iz tenkova prve kuće ovdje. Posebni izaslanik glavnog tajnika Ujedinjenih naroda, gospodin Cyrus Vance, srdačno se rukuje s opasnim kriminalcem s Interpolove tjeralice. Na sfer dođite sa snagom svom. U subotu 23.11.1991. godine naš grad posjetio je srpski vojvoda Vojislav Šešelj. Prolazeći kroz nekad ustašku polaču, zastali smo pokraj srušene crkve. Zajedno s našim teritorijalcima i dobrovoljci i četnici i oni koji nisu četnici, svi zajedno. Još jednu stvar, ako mi izgubimo ovaj rat, ostado smo mi ipak u Beogradu, Beograd nam neće okupirati. A šta ćete vi? Ode kapetan Dragan u svoju Australiju svojim avionom. A vi? Šta ćete vi? Do našeg opšte poznatog i opšte željenog cilja. Na smotri se pojavio i nezaobilazni kapetan Dragan sa svojim kninčama. Najmanje od 5000 Hrvata ubijeno je nožem ili na neke druge sulude načine. Ako ova krajina bude u okviru Hrvatske, onda se ja selim u Srbiju, dolje. Nema problem, nema ništa. Nema ustaša? Nema ustaša. Ne damo ustašama? Everything good. Very good. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Vjerovali smo Miloševiću i 1991. i 1992. godine. Uostalom, Slobodan Milošević je tada pomagao zapadne srpske zemlje i Srpsku Krajinu i Republiku Srpsku. Uz njegovu pomoć uspostavljene su Srpska Krajina i Republika Srpska. Uostalom, nama srpskim radikalima je dao oružje
za 30.000 dobrovoljaca koje smo upućivali na skoro sve frontove, da je bilo najpotrebnije. Ovo je strahota koju još nismo vidjeli. Dakle, 5 kilometara užasa i tragedije. Pod zapovjedništvom generala Mile Novakovića oklopna brigada Kordunskog korpusa krenula je 6. kolovoza u samostalni proboj prema Bosni. Tenkovima kod Dvora pregazili su kolonu traktora u kojoj je bilo oko 6.000 civila. Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja prostire se na području između rijeke Zrmanje i Neretve. Ova provincija ima višestoljetnu i bogatu tradiciju vjerskog i kulturnog života. Kao takva, često je bila metom agresije raznih interesnih skupina. Ugroza je postala sastavni dio sudbine ove provincije. No bez obzira na povijesna iskustva, nikad se nisu dogodila takva razaranja kao u zadnjem ratu od 1991. do 1995. kada se na nju obrušila velikosrpsko-četnička agresija. Oni su smišljeno, teškim zločinstvima za sobom ostavili pustoš i ruševine. Nad Franjevačkom provincijom Presvetog Otkupitelja provedeni su genocid, vjerocid i kulturocid. U ovom ćemo filmu vidjeti samo manji dio zla koje je doživio hrvatski narod. Porušene crkve pokazuju kakav je to bio rat. Okupatori Hrvatske, od Turaka u srednjem vijeku do nedavnih velikosrpskih napadača, ponašali su se krajnje vandalski. Slike porušenih hrvatskih svetinja tijekom velikosrpske agresije jasno otkrivaju zločinačku namjeru ubiti kulturu, u kulturi ubiti čovjeka, a iz čovjeka ukloniti sliku Božju. Hrvatska je na vjetrometini krvava europskog predziđa još jednom proživljavala agoniju. Svjetski moćnici nisu zaustavili krvnika u zločinstvu, a žrtvi su skratili i da se brani. Novi vjetrovi u Europi, rušenje Berlinskog zida, pad komunizma i ujedinjenje Europe probudili su i u Hrvatima dugo prigušivanu nadu u dolazak slobode i osamostaljenje. Nažalost, velikosrpski osvajači potpomognuti dijelom svjetskih moćnika nastojali su pod svaku cijenu sačuvati tamnicu hrvatskog naroda, Jugoslaviju. Gušenje hrvatske želje za slobodom vođeno je iz Beograda. Povjereno je takozvanoj JNA, koju su pomagali pobunjenici iz srpske manjine. Zajedno su krenuli u krvavi rat protiv Hrvatske. Ugrožavanje hrvatske samostalnosti počelo je barikadama 17. kolovoza 1990. oko hrvatskog kraljevskog grada Knina. Nedugo nakon što su velikosrpski osvajači započeli agresiju, Hrvatska se našla pod embargom nabave oružja. Proglasili su ga Ujedinjeni narodi. Hrvatima je uskraćeno legitimno pravo na samoobranu. Malo je tko očekivao da će razoružani Hrvati pružiti toliko snažan otpor, no uspjeli su pod mudrim vodstvom doktora Franje Tuđmana. Danas se u hrvatskom narodu ne cijeni dovoljno doprinos junaka koji su svojim životima obranili zemlju Hrvatsku. Pod pritiskom medija, osloboditelji se proglašavaju kriminalcima i nepoželjnim u državi koju su stvarali vlastitom krvlju.